ser felsefa jiyan azadi un çit fikrinde. Em dixwazin barışık çebibe, em dixwazin jin azad bibin. و مشا جن جیان آزادی یعنی براستی با بجنه آزادی بسر دکبه بجنه جیان دست پیدا که بجنه آزادی بسر دکبه Bar pırser seri jinan maye. İro gere jin meydanê bin, jin piyan bin, jin kolanan bin, jin xebatan da bin. Em îro jinê Kurdî. Tüm dayın em ser piyan bûne. Em bûy 50 sale em ser piyanî. Me mücadele kiriye, me mücadele xwe kiriye, me mücadele zarokê kiriye, me mücadele mala kiriye. Ev ya jin bûye. Tu carê jinek xwe neçiqandiye. Ew jin tüm dayın ser piyan bûye. و برازن شیار براز جن هایش خو هب وای سروک ام جیان دان دنیای دان ناس کرن از برازن برخوا بده و ام جن جیان آزادی ام هر زمان سرنگی خوب سکنن